Pitate me za Fidelinku, dobro je, pravi brašno. Za razliku od svih onih mlinova koji su propali i fabrika koje ste ostavili opustošene nakon politike koju ste vodili u Srbiji godinama. Vaš lider lepi plakate na kojima piše Srbiju sigurne ruke, on bi kamen za kupus pokvario. Ako mislite da je zemlja zaboravila kroz šta smo prošli, makar nisam ja, podsjeća me na to između ostalog i sve ono što danas nije sa mnom. Milion ljudi koji su odavde otišli. Moramo biti odgovorniji prema zemlji. Licemerna je politika našeg društva i odnos prema mladima. Moraju se rešavati stambeni problemi. 90% njih nema krov nad glavom. I svi drugi, ovo što je rekao gospodin Stevanović je put kojim zemlja treba da ide. Što se tiče odlaska iz zemlje, za prethodnih 15 godina je Srbiju napustilo više od milion ljudi i to se upravo radi o reproduktivno sposobnom stanovništvu. Mene zaista ne čudi što se gospodin Jovanović opredelio za proizvodnju belog, ali je pitanje šta ćemo sa ostatkom Srbije. Vi znate